He aha ko ia tō tino maru āpō mo te tau hou. Hei te tuatahi o kohi tātea, ka te tuki i te kāwanatanga tētahi o ōna, i te pikinga ke o te tāke hoko tūpeka mā te tekau ōrau. He kaupapa ia tēnei nā te kāwanatanga hei aha, hei au kati ake i te momi tūpeka ki roto o Aotearoa. Ciggies, smoke, tobacco, rolls, tailies. Maybe someday we will know our kids are getting affected, adults getting corrected, that smokes is bad, it is being detected, so why hasn't anything changed? Hei tā tēnei kai rotorota no roto o whāngarei, he maumau wā te whakapiki ake anō i te tāke tūpeka. I think there's going to be problems where people are going to keep buying them no matter how high they get, and kids aren't going to have food on the table. Aha kua tērā, ka ngana tonu, ka ngana tonu. I'm really keen, and I know this time when I quit on the 2nd of January that it's going to be my time being healthy and for the kids and stuff, you know. Ko ngā whakakitenga a te mātanga rangahau ara a ahorangi Richard Edwards no te whare wānanga o tākau, ka piki ake te pūtea te hungamahi ia tau, ka tae e rātou te hoko i ngā hikireti, no reira he maumau wā te hakapiki ake i te utu. Hei ko tāna anō o rua tekau mā tahi pai heneti o Aotearoa e momi hikireti ana, a whā mano tāngata ka mate ia tau, ko tahi ira rima piriona tāra ka tukuna atu ki ngā umanga hauora pēnei. And of course, with taxation going up at the start of the year, it's an excellent time for people to make a New Year's resolution. Hei tā tākuta Jonathan, haurua o te iwi Māori ka mate i te tai tokerau, ka mate i te kai tūpeka. If the average European chap dies at age 79, the average Maori chap dies at 65. Pictures on the pack is causing so much pain, and the government is loving it, taking over the establishment. But think about poor people with poor money management. John Key. Mana e piha tēnei, te karere.